Die Vicarja, Thomas shot and you can Measúnú Leanúnach a dóianamh, so a new baimid den of leave tishkent. So by make dul treat on leave tishkent in live agus dul treat na kecht and a freshen. So rock much quick na kecht na dús agus an shin baimid an down fechen ter gacrodella. So leis na kecht na tá siad lag ce mach mar scaná agus an shin tá seacht kecht de ragger to goibh. So an céad ceann ná cén chuí Bliain Stefan Hoffinger chun cuairte hort Bl2 Measu. So sin alta hen. So cén chuí, so conas a tain sé an sin. Chuig an ifig. An sin cén or go díreach a Harlíonn an cuairt. So tuair an lá an dáta agus an tam. So tá sin fádig tastal gá marc an ceann. An sin rogha cén garan batha atá ag Bl2 Measu. So an inaltóir an Bl2 príváideach nó an cigar a cánach so bhfuil sé gobar leis an revenue. An sin den chuir síos Bl2 Measu tuair trí sunra. So chuir síos faoi Bruno an cumatá nó ein rud a scríban siad in alta trí faoi Bruno. An sin cén rogha deochanna a thug an Bl2 Measu do Herr Hoffinger. So tugann sé cúpla rogha dó agus an sin tú each na scríb an sin as Gaeilge. Cén rogha a denan Herr Hoffinger, so tain sé le ceann amháin dómh siúd, céir an ceann, agus an sin cén fá dagan Herr Hoffinger ag tríal Bl2 Measu. So bhfuil sé tuisciúil sé búr faoi nóta bagrach atá fáilte, so rinne duna bagart bhaith leis leabhar faoi cursaí drugaí i Merlin, mar bei sin lúte, agus an sin tá sé géirí bhaint airgid a theachad de chuige. So bhfuil sé géirí íochas rud éigean an sin. So an sin tá sé cruachna tá sé suas Steve Brewer send agus submit onas gur bhuihí sibh onas gur bhuihí mé an bhírim onas gur féidir an ceart chuí in. Ok, so sin is féidir léimteisteach leis an Measúnú. So seo an text agus seo an folklore chun cuidiú libh. So bhí happen aussteigen, sin turling, am bríthar turling, so turlingíonn tú asrad aigen, so hurling sé den car, sin nar aon tú amach as choras umper. An sin bhí happen detective bureau, so sin an gníomhreacht bhlachtarachta. An sin tá an privat detective, sin an Bl2 príváidach. An sin bhí happen schreibmaschine, sin an clóscríbhán, so is cosúla rud aigen ó na sean léhananta má tá clóscríbhán an sin. Fenster bank, bí cuairmach le sin tuisciúil bank ann, sin an lac foinneoga. So sin an bun den foinneog an sin. Mineralwasser sin just isce mínirí. Reportage sin an tuirsk agus briefkasten sin mála KPC. So hier haben wir es. So im Detektivbüro. So sin sa gníomhreacht bhlachtarachta. Stefan Hoffinger steigt aus dem Bus. So sin an pean. Pen. Okay, so steigt aus dem Bus. So aussteigen. So hurling sé aus dem Bus. Heute ist Freitag, der 13. Juli. Es ist 14 Uhr. Herr Hoffinger sucht die Hausnummer 8. So, Herr Hoffinger ag lurg Chuck Ivera hocht das Detektivbüro Müller. An gníomhreacht bhlachtere Müller. Okay. Rachmuid quick da ella fahren crack. Klingelt, so Bullshit Klog, und geht in das Haus. Geht die Treppe hinauf. So hinauf, boom, 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 hui sé, suas an Styre. So an Treppe, schon an Styre. Hinauf, in den zweiten Stock. So schon zweiten Stock, in dar Orler. Die Tür ist offen. So die Tür an Doris ist offen. An der Tür, an Doris, steht. Tá rud aigen in a seasamh nu an sin, nu curthasús, Bl2 Measu Privatdetektiv. So sin Bl2 Measu Privatdetektiv. Herr Hoffinger geht hinein. Eingehen sin dullesteach, so hui sé isteach. Das Büro ist dunkel und klein. So tá sé dorcha agus beag. Auf dem Schreibtisch am Fenster steht eine alte Schreibmaschine. So an Desk,
nu an bord scríbhneoireachta, nu an desk, ag an Fuinneog am Fenster steht eine alte Schreibmaschine, tá an sean cló scríb an. Sieht ein altes Telefon auf der Fensterbank. Rís tháinig sé an sean Telefon auf der Fensterbank. Fensterbank an sin. Okay, so an céad ceann eile. A Romaid an Dárís. Hallo? Ist hier jemand? Ruft Herr Hoffinger. Hallo, will eine an seo? Glei Herr Hoffinger. Bruna Müller kommt ins Büro. So, tagen Bruna Müller isteach sinnifig. Ist ein großer Mann. Die 40 Jahre. So, tá sé ein großer Mann, Timpel 40 Jahre. Hat kurze blonde Haare und blaue Augen. Trägt eine Brille. Cahan sé eine Brille. Brille. Níl mig tuirte sin dit tuiscúil sé sna ceistena. So, an sin is féidir live an focail brille a astru. Sie sind also Herr Hoffinger. Freut mich. So, fair, tá sé gúsáid Sie. So, tá sé ag léirú meas. So, is tosa Herr Hoffinger. Freut mich. Sás de búla leat, sin just garisiús is freut mich. So. Möchten Sie etwas trinken? Wat laten rísluk möchten Sie sin legan formáta ag léirú meas de duine amháin an mór an sin ag rá sin dún. Etwas trinken. Kaffee, Tee, Saft oder Mineralwasser? Einen Kaffee bitte, mit Milch und Zucker, antwortet Herr Hoffinger. So, fragrieren Herr Hoffinger, eine Kaffee le de hol, mit Milch und Zucker. Okay, agus now okay, da ella, boom, boom, boom. Magenta. Sie setzen sich an den Schreibtisch. So, sin siad ag an desk. Also, was kann ich für Sie tun? Cad gur féidir déanamh chun. Cad gur féidir a dhéanamh dit sin tun sin déin. Fragt Herr Müller. Wie Sie wissen, bin ich Journalist. So, Marsoldig, bin ich Journalist, ist schon antwortet Herr Hoffinger. Ich schreibe gerade eine Reportage über Drogen hier in Berlin. Tom, ich schrieb gedierach nu fi láthair Tuirisk Reportage, Tuirisk faoi drugaí anseo in Berlin. Für eine Reportage brauche ich natürlich viel Information. So, son an Tuirisk na brauchen sin rud ag tastal. Cínse tá ólas ag tastal wem. Das ist ja klar. Heute Morgen aber fand ich diesen Zettel in meinem Briefkasten. So fan sin an aimscate finden sin hánig mé nu daimsig mé. So heute Morgen, imagine in you, daimsig mé, diesen Zettel, na ein Zettel sin piece of paper. Daimsig mé ein piece of paper seo, it mo Briefkasten, it mo wala copéisi. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Níl is a gom cad bechordam sin an zal, cad bechordam a dhéine sin tunaríis, was für sie tun, was ich tun soll. Ich habe furchtbare Angst. Ne, furchtbare sin an ómarcha, a lán. So tá a lán agla Sehen Sie sich das an. So ansehen nach Ferk. Ferker! Legt ein weißes Blatt Papier auf dem Schreibtisch. So cur sé piece of paper bán in a lí an desk. Herr Müller liest. Cahan mu sé seo ná a ahrú chun seo a léh yellow, okay. Sie wissen zu viel. Tan omarke arolas got. Vorsicht! So Vorsicht an Tror, Tor ara. Oder Sie sind ein toter Mann. Nu is far marvhu. Bwadlam an dera de seo a léh. Ach, ní féidlam tuis go bhfuil mé ag déanamh Measúnú agus níos móla déanana a gom. Mar sin, má téimiid amach, discard. An sin má tain sivanis is seach chuig an Measúnú agus freigar na ceistena agus brú submit sulanúnan an form seo
ar an séoláide ag ní trocha, so bí cinint go si i bhád river sin.